Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi naye makuru twabateguriye kera kabaye Uburundi bwafunze padiri kubera gusoma misa. RDC inyeshyamba zishe abarenga 300 muri Tanganyika, naho Donald Trump yabujije Israel kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ibihugu birimo Tanzania, Uganda, RDC mu bihugu ababikomokamo bashobora kubuzwa kwinjira muri Amerika. Ngayo rero amakuru twabateguriye mu kanya gato turaje tuyarambure. Gusa mbere yuko tuyarambura mwihangane manze murebe munsi y'aya makuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, mukandeho n'akazogera kazana ko nimugasike nako mugakandeho. Icyo gihe muzaba mushimangiye yuko mugiye kujyamo abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Mu nkundire rero amakuru yacu tuyahere kuri iyo nkuru, aho ibihugu birimo Tanzania, Uganda, RDC mu bihugu ababikomokamo bashobora kubuzwa kwinjira muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari kwiga ku buryo bwo kwagura ingamba zo kubuza abaturage bo mu bihugu bitandukanye kwinjira muri Amerika. Ashobora gushyiraho ibihano kubo mu bindi bihugu 36 byiyongera ku byari bisanzwe byarakumiriwe. Mu ntangiriro z'ukwezi Trump yasinye iteka ribuza abaturage bo mu bihugu 12 kwinjira muri Amerika, avuga ko icyo cyemezo kigamije kurinda Amerika abakora ibikorwa by'iterabwoba baturuka mu mahanga n'ibindi bikorwa bibangamiye umutekano. Inyandiko y'ibanga yasinwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yagaragaje impungenge ku bindi bihugu bishobora guturukamo abantu babangamira umutekano wa Amerika. Ivuga ko hari ibindi bihugu 36 ifite impungenge bishobora gutangwaho igitekerezo cy'uko byafungirwa mu minsi 60 iri imbere. Impamvu zituma Amerika ifite impungenge nk'uko bivugwa muri iyo nyandiko zirimo kuba bimwe muri ibyo bihugu bifite ubuyobozi budakorana neza na Amerika mu gutanga ibyangombwa by'ukuri bigaragaza umuntu uwo ari we. Indi mpamvu ni ukutizera umutekano w'impapuro z'inzira pasiporo z'ibyo bihugu. Hari n'ibihugu bivuga ko bitagaragaje umuhate mu gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutaha ku ngufu kw'abaturage babyo bahawe amabwiriza yo gusubira iwabo bari muri Amerika. Hari n'ibindi bihugu bifite abaturage barengeje igihe bagombaga kumara muri Amerika bigendanye na viza zabo. Izindi mpamvu zirimo ibihugu bifite abaturage bagaragaweho ibikorwa by'iterabwoba muri Amerika cyangwa ibikorwa byo kubiba urwango no kwanga Amerika. Ibihugu bishobora guhagarikwa cyangwa gushyirirwaho amananiza mu buryo bwo kwinjira muri Amerika mu gihe bitakemuye izo mpungenge mu minsi 60 ni Angola, Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Djibouti, Ethiopia, Misiri, Gabon ndetse na Nigeria ndetse na Tanzania ndetse na Senegal ndetse na Uganda. Ni ibihugu byinshi rero murumva ko ari ibihugu bisaga 36. Ibyo bihugu rero bije byiyongera ku bindi 12 biherutse guhagarika kwinjira muri Amerika, ari byo Chad, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Guinea Equatoriale, Irani, Libya, Somalia, Sudan ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu nkundire rero tuve kuri iyi nkuru dukomerezeho iyi ngiyi. Kera kabaye rero Uburundi bwafunze padiri kubera misa yasomye. Ese byaba byagenze gute kugira ngo Burundi bufunge uyu mupadiri wari umaze gusoma misa? Ni umupadiri witwa Bututi Paul, umusaseradoti wa Kiliziya Gatolika i Bujumbura, yahagaritswe n'inzego zishinzwe umutekano kubera misa yasomeye muri Kiliziya Gatolika ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya 15 z'ukwa gatandatu 2025. Padiri Bututi Paul yasomye misa bimuviramo guhagarikwa n'inzego zishinzwe umutekano i Burundi. Bivugwa ko uyu Butoyi asanzwe atuye muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge, ari naho Kiliziya Gatolika yasomeyemo misa iherereye. Misa kandi yasomeye abemera Imana. Amakuru avuga ko ahanini
yahamagariraga abakristo gukomeza ubumwe no kwirinda ibibatanya. Yagize ati ibicanishamo abarundi byose ingaruka zabyo ni umunuko nk'umwanda, abana b'Imana bakwiye kubyamaganira kuri. Yakomeje agira ati twabonye itotezwa ry'abakandida batavugwa rumwe n'ubutegetsi, iterabwoba ryakoreshejwe mu duce tumwe na tumwe, hamwe n'irondabwoko ryagaragaye ku rwego rwo hasi no hejuru hagati mu bayobozi. Ni mu gihe idini Gatolika mu Burundi ryaninze cyane ibikorwa by'imbonerakure, ibyo bavuga ko zagaragaje guhohotera gukabije ku batavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD. Banakanguriye leta gushyiraho uburyo bwo gukosora ibitagenda neza kugira ngo abarundi bose bumve ko barinzwe kandi batekanye. Kimwe cyo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko amatora yagenze neza mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku wa gatandatu tariki ya 14 z'ukwa gatandatu uyu mwaka wa 2025 ubwo yari Igitega. Yagize ati amatora yagenze neza kandi abaturage bose barayitabiriye. Sindayishimiye wenyine watangaje ko amatora yagenze neza kuko na komisiyo ishinzwe amatora izwi nka Seni yavuze ko amatora yabaye mu mwuka mwiza, nubwo ku rundi ruhande bivugwa ko yabayemo uburiganya bukabije, aho abakorera mu kwaha k'ubutegetsi buriho baherekezaga abajya gutora mu kumba k'itora, hakaba nubwo abari ku mirongo basangaga bamaze kubatorera ku masite amwe n'amwe muri icyo gihugu. Hagati aho ubutumwa bwa Padiri Butoti Paul yatangiye muri misa bwaje gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga butanzwe n'imbonerakure nk'uko aya makuru akomeza abivuga, bukaza gutuma buhindurwa icyari nacyo cyatumye afungwa kugeza magingo aya. Mu nkundire rero amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru, aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyeshyamba zishe abarenga 300 muri Tanganyika. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vitali yatangaje ko inyeshyamba zishe abantu 318 mu ijoro ryo kuwa 14 Kamena 2025 mu ntara ya Tanganyika. Mu nama yamuhuje n'abadepite kuwa 15 Kamena yasobanuye ko umutwe w'inyeshyamba wishe aba baturage uyobowe n'uwo minisitiri w'ingabo aherutse kuvugaho ubwo yagiriraga uruzinduko muri Tanganyika. Yagize ati muri Moba hari umuyobozi w'inyeshyamba wavuzwe ubwo minisitiri w'ingabo yahagiriraga uruzinduko. Abantu 318 bicwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu muri Moba mu ntara ya Tanganyika, kandi abatuye aho barahakuwe. Ntabwo Vitali yavuze izina ry'uwo mutwe w'inyeshyamba wishe abo banyekongo ndetse n'izina ry'umuyobozi wabo. Mu ruzinduko minisitiri w'ingabo yagiriye muri Moba mu Kwakira umwaka wa 2024 ntabwo higeze hatangazwa amakuru yashyizwe ku karubanda, ntabwo yigeze atangazwa. Vitali kandi yasobanuye ko no mu mujyi wa Karemi usanzwe ari umurwa mukuru wa Tanganyika umutekano wazambye, aha ni mu birometero birenga 300 ujya muri Moba. Reka rero amakuru yacu kandi tuyakomereze kuri iyi nkuru, aho Perezida Donald Trump yabujije Israel kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump byavuzwe ko yanze umugambi wa Israel wo kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Aya makuru kandi yatangajwe n'abayobozi batatu bo muri Amerika. Trump ivuga ko yabwiye minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ko kwica uyu muyobozi atari igitekerezo cyiza nk'uko umwe mu bayobozi yabivuze. Mu kiganiro yagiranye na Fox News, Netanyahu niyemeje cyangwa ngo ahakane amakuru avuga ko Trump yamubujije uwo mugambi wo kwica uyu muyobozi. Yagize ati hari amakuru menshi y'ibihuha ajyanye n'ibiganiro bitigeze bibaho, kandi ntabwo ndi bujye mu mizi kuri iyo ngingo, ariko icyo nakubwira nuko dukora ibyo tugomba gukora, tuzakora ibyo tugomba gukora, kandi numva Leta Zunze Ubumwe za Amerika izi bifitiye akamaro, sishaka kubyinjiramo. Umuyobozi umwe muri Israel kandi yabwiye
CBC News ati mu by'ukuri Israel ntigamije kwica abanyapolitike, turi kwibanda kuri gahunda z'ingufu za kirimbuzi n'iza gisirikare. Ntabwo ntekereza ko umuntu ugena iby'izo gahunda akwiye gukomeza kubaho atuje kandi yisanzuye. Kuva ku wa gatanu Israel yatangije ibitero kuri Iran, ibihugu byombi bikomeje gusubizanya, buri kimwe kirohereza ibisasu ku butaka bw'ikindi. Hano rero niho dusoreje amakuru twari twabateguriye. Reka twongere rero tubashimire mwe mudahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi, kandi mujye mwibuka no kuduha ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nabyo rwose tuba tubikeneye kandi tuba tubishaka. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.